20 goji 2032 20 ngende yokonya kyari tutete kugikura Kenya sababu abantu tutete gotebia abantu nga chibese chimuko egumogoserwa Achiando bagonda bachikurikaba. Abantu bagonda bachikurikaba mwaibirwa kinyagetari kyatenena kisukuru kyasiekwa mwaibirwe omuntu umenya gocha chikura kyekirange okwa silingi 500 silingi 200 inga no gosera kwamenya kumwakire kura yani mburi dikyo turabe Your Excellency, kero tutigate bara sa mangana yu mnogento kwanera igi. Kwa betu manya kero task force yo mangana reforms. Ase mangana ringete police na ase mangana bo igo kuringa na kie service ya abanyanyi mbere na kila kitu ilikuwaje. Your Excellency, tukarora you are the same person oage tu tia gaskera madama na kwanyale gaiga editore kwa dio atimisha bado ilikuwa saba I guess. Okaenda street gari ogakwa tia ga site okaenda baka ase kitasele kama kabera gari kiabo chichi nyomwe yo baralia. Chiri forms chiago echi equal kora ase task force ye. Forms chiga don't you think na kwa bete you are the test of your own medicine anyway because reforms chicho Chia koreka to sabado na kiorocha. Anya yo SCJ yakakoli tiaga sa about injana jo baba Kenya baka waida. Aina kwa biru manya kiro go task force yo koreta reforms. Bado kwa ile tiaga. What are we telling Kenyans? Okay. Yes. Ona ndegere bono. Ekero ko be task force you kuri recommendations. Whatever ke koru. Tari ya yo gukora. Na ringi president. Ngenda bono iga mbe president iga recommendations jijinari gitari na jingutanga ko koraki ngutanga ko tekeleza ekrole chairman ye task force gukuru report kwa serikali woni ekoreki etimise noroje echi school noji university no maite chi commission ile ngachi akolirwe chi task force chi commission chi professor chi abairoro Chiarikire chiripoti chinyingi sana. Nandi chiripoti chinyingi chiabo iyo chirikire buya sana. Serikali yekurigire bali bare serikali ime barigire yasinge njo babuate birengere byabo babeke report ile kando. Bakora ibintu byabo na bakora. That's why is chi school bono chibato bakuna chibuate. Ego cha ku CPC e program ya very recommended na ndi rengia. Ego cha kuru mutuguru abantu batara kore mipango abari mu bayirwe because yeyo matege ego change kuru system ye yagande system ye abari mu abata kiri kuirwa bakoriwe jindokoro ka in service course batebi babe prepared CPC ya tagete binte bingi serikali tejete gukora lakini asenge njeta gete usine chinkubi yakirwe bakamnyokie bintu kurugabo na kiroje mitandirega so nakinalo bote na ki task force ekero wakurire gasi yawo taria na nuju gotekereza follow up tayo you follow up tayo karo kwa recommendations no Your Excellency, do you feel like kanga even the people kwa na geringa ngakwetia gasi ine nduwe na kiwe na kweburi Kenya tingi tukuruta magana gari kwaroje kuruta magana a peaceful work warenge peaceful work yere a constitution again na chirete garia abana mbari baitetwe 2024 abangina bakurera paka bono serikali kende ngia na gokorwa abantu bari babaitete mbana kuirukutini abana baria no nyene bagusiba batebanga no nyenye abayiburi babomba mbairi no ene chukurera chuka ekerongo chikurigiriria keroko na arigirire tigaria anaroje ngano abantu abambatakire na barabo Kenya bamanyanga bakenya mbarororo bako bachari tukagenda riringwa kwetia gasio turi na bangina babiri abana abangina abayiburi babangina babiri abana bakuburi tugasambaratishwe kabiriria ekero bono gwakwe mini tia gasio kabiri bagateba abana bagateba nga ufucho yare ngororo inkingo gotebyo usikuchikurigirie clip eri bibuya fucho njare ngari no ne incident ine serikali yego sire tagete montage achiche in the streets mushimache egera batubirire ibintu birupe konye bakorire Your Excellency ibintu bina bingo gote bitutagete gukura umuntu tabwa ubwata mararamishi
na indu uroje ngatari goko tari guikiranigwa umuntu yagende akore demonstration munatakeire. In fact yekera ngoja guchorora garaba akora demonstration yongo tuma abantu bane ngagenda umenye abantu barinki imechanda yawo inki imechanda imburi inki yeko gara tutarabakorera yo excellence ba tukarta se point yi mna watikira tabe no kwangina bangina bali abakenya bado mnatonalete bado bagota banga yo is excellence yo korevia bado bado bakurta magana kumoina abandi bagatabanga yo one ene content ya go create ya online abandi batango ene activist ene chibasi ya activism apimete maiti vira una kwa approach ejidro ye narrative na re ya ganderete abandi batego yo ne project ya iru chibese ekunu bacha wono menye kugenda gari ya ndikurigiriria ikia kiwate wa civil society na jingo jikurigia abate kijana nyabire na wasara ile yo saleza ni nata lakini ni genda mubatebie batu abire bono ebintu bine byogwana muntu akokwana na ndo mweta abantu bandi bagokwana ibo amanye tingu bunu bulimu lakini ukwana muntu buno yo wenda kumurora mabira twatigere tiro igondo chire chidaka 35 nemo igoro ya chinsa 3 tubatanga chidaka 14 tokoro mubira sengencho rende biro biri buna twabwate bitaseni bingo swabara samangana maya ono timanyeti ndo chenga we need to engage funds abaligere television timanyeti korwa se KCTV ni manyeti kwa social media platform chino ne namba yene rase screen na kibabura boliri maybe sije na bako bwate kara mwanya iri kelinda maburi onyaga ko batana amabali ya kara kuborwa ndayitanga gitayika ibere ingereza bagusina baro boigwe ngingo cyukubakorera ko atore parting shot chida kanga isatoiga ukwa naso wagaroba sabechikura bagusikira boneke gusto gukwana lakini twete arana ki abantu bakona online platform situ nabo ego chinamba chira se screen by the way kero kuri as platform chonsp nabo ego kero twabage check isi hot tv chujumbe chire gane chinyinge nganjire tundinge terega yasobwango abana batakoronga aizo okoti atango molisia yaga karate gapi you will be an enemy of Bugusi community kama utasimama kuwania urais yes inayo mama yo ndo mauska kuyokonsa takoro kubikunde Elijah atanga huyo ni Ruto project so that he may divide them with votes yes yo no magobol bado the same naro ko haron nyakundi ako insist on the same CJ can you come out clear are you Ruto's project ayu gati alingo ari kuroga iga ko side yao yete kolgirira iga na ale gotebanga mumbuririga matiangi n'abakenya bamuganiri atenenego yetera chi ministry atenete naenda agakora buya erebuna maraga kona alpha election ya 2022 yoka iganegera arorenga naisane kuborio burayi bwense gose embeye nga Ruto nero motebya soke nere yeke ne mangana yu Ruto korara karase metu yabange CJ nabo bwento onyaligererie birengerero bya yembiri bya samangana ya economy ya Kenya oyo narage kubolinga do you support the empowerment programs cyabere kigokoru ne serikali yera oboniga oyo ndakubolinga on NGCDF ngaf Senator Oversight Fund road levy segi between governors and members of parliament statement ya oneli kolengana ne enganeyo the corruption that the president alleged on members of parliament yo nero negen to baboriga igina se message chira se number yetu simira se screen wande mbale social media platforms ndigereri maybe ya bwango Yobratema ko Kenya needs a straightforward, honest and man of integrity like Maraga. It's high time we got rid of corruption once and for all. Zero corruption and better management of the people resources. So you got a comment here. Mzee na kiawata Kenya needs yatanga matiangi tosha. Bantoga igando chabako abande bako kona magana matiangi timatikara kwa nange birengere bya abande bararure kutokonya kuri rechi.